Shubor nakashlem jong unongsan hima. MLA bad MDC Karanikor constituency uba Pius Marwin haka khatla dari leber arjar arpo hendriu ula yo ban place ki artali ki dorbar hall kata haka shnong kalong ban hadirang hadian ki khandiat benai ba udang shudap play ka dorbar hall haka shnong saren bat kensin plang Ranikor civil subdivision southwest Khasi Hills district ya kini ki dorbar hall lamang pisah haka jinglot ka bamar shipholak tingka na ke MDC scheme jong ka KHADC Lingba ke 15 Finance Commission jong usnam arjar arpway arpuar ke KHADC. Uba Pius Marwin haba ajingkran uloong kumunomi khmat udon ni kajing angnut banwan ra ya ka roy ka par hapo ka constituency bat kajing ai ki dorbar hall hagi shnong kan omkut tang hangni hendai banwan ra shu shibun ki kampen roy. Uloong ru banalor ka shipholak tingka ke beladap bante ya ka dorbar hall hashnong kalong ulai ngubha shu sa arlak tingka na kapla lajong kum shibenta banilek menlang bat ki pat ba shnong ya gijing dap shis pa iwe snam jong ka shnong kalong Nila play ya kenika dorbal hall jong kasnong dira. Ngapan bena bala play ya kenika dorbal hall po kasnong kalong. Jong pi ka scheme ka bengibo naka 15 finance jong ka NDC scheme. Hendrai kakum kamang kapisah pula ringi sutu baka jok menta kalong bakat kene ka hall kalong ba kala menta kita pula marka tiar kata remlut i baka cintre ke bala he dinginang pendam na kapla jonga sa arlak dengan baklai menyerap ya kene ka community hall ti hak ta kasni ngalaong hakpor pengawanan ni ndangi play ya kenika community hall kum ka jing sa kan mau na ka kasnong ka jong pi kasnong ka ba kumbala itu di soda snong ka ba sisnem kata ka snong ka jong pi ba dap tingi ong bala rai long ka bala lara kanong snong hi ni atri langkat lang hak jing play jong ka community hall ka jong pi ngakwa bu kinong snong bro ka we bangi ni don lang ndai tam bagi don lang gidono kajinga ngar rakhe kum kajinga de ishalang rekana kum ta kajing yele kemen hapo kasnong kajampi ngai ngadot kita kamen sim ka pasmo kemen kat kum kata kamen sim ka banga angnut kalong shisha barot shishnong badlong kemi badlong pa bad samla bad ki hep ki barit phia don lang ha kani kasi kata kasi kajing sa kan mau kajing le kemen kasgi kabangi khain bakanika jingpli ya kenika dorbar hall ka jongpi kalong kajing mentoy am tangi kato kane rei ya kasnong hi barat kawai kajing sukmen ka jonga sa kawai kalian kalong ba ngai i bai ya kenika committee hall ai kuble yo kontraktor ubala trei bha ya kenika hall ngai hun jurut habang kapet nam te nabar ngapat peliro ngai hun jurut dengan dia tengah play beta ya ketika cingkang dangaru sapo ngapet ngai hun sisa ya kata cingkai ngai hun sia nomor kanu kakam na kalian kajungi ngidon kata kecing perkat bangile kei kamde kecing perkat bangin ong yo nong simet yaiwe yo lani yo kontraktor ndai kecing perkat kajungi lan ngile kanu kali kecing mentoy yo pepa kecing mentoy yo pepa kata kali kecing perkat kajungi ngapu ya ka footbridge simat kalaran ka footbridge ni ka bakas nong ki ong bakat pat pangin gidon kamsha ka footbridge imat kila pendem but ya to ka footbridge belengi bu na ka kecing mentoy am ya tak ka to kanimun hendai na kanta kasnong hi brokoi ya kasnong hi brokoi te komba pi angnut lagi phau snem ngaru ka sakhe ya kata bangi sakhe ya kata hendai tak kasnong ka jopi kasnong ka jonga les snong jo palung snong jo pa james snong jo no hakini ki jok ki por ki pamenta kasnong ka baladan ki spa tali ki trumye ki nong snong ki balabun ba lagi khain ber khnarit bat sama baramba bat teman imat like hasan so si malapo she ki san spa kre kita ki jingdam jok ki nong snong tilangi don kam kanu hapo kasnong ka tha umdai ba ka dorbar hall kalong ba dong kam da se tanga ta meeting snong ka jino kam jo kasnong hendrai na kalian katrat jong kasokan
Hakri jo ki por ta nakale ka blok. Kawan menungkam mengne ka snong jo pi ban ai ki awareness ban pen so tho ya ka jin menungkam kai ki jing mentoy ki skim jo ka sarkar. Kalau ka ba hey people. Hey people. Nakale ka jo ka kwat ka khia. Mentana ka por sa por kita jo ka kwat ka khia kiwan. Mo kiwan mo ka snong jo pi. Ban pelong hey ki pelong. Nah kalian kibabun kibenta, kibun kibenta. Lada kamdon kata baror kalau kape, berkamtam mepi kisnon. Namaton ni kipor, bagi kuat berpelong kadorba. Ngibo ya katarik keski, hendak ya kecilong jo kamar yang ngintip, kupalong mentah keski menem step. Ngibo akpor hakwe baji.